Pamirsa peternak bawi ring Denpasar Mausang, ring pengrauh rahinan jagat galungan mewah kuningan, nenten mewasana ring penincapan harga. Nanging sangkaning kewentenan bawi saking dura Bali, akeh ngeranjing ke Bali, sane ngawinang harga bawi ring peternak nenten dahat mau. Peternak bawi ring Banjar Robokan Padang Sambian Kaja Komang Wijiastra Mausang Pamakas ring rahinan jagat kalungan miwah kuningan arga bawi nenten kauningin dahat nincap. Arga bawi hidup ke adol 50 kali tali rupiah a kilo. Arga inucap wantaside nenggepin prebea pakan peternak. Ring kuentenan petang desa ukut bawi siden lasang 300 tali rupiah rahina. Ngubuh kucit kantos dados celeng muatang kalah 6 kantos pitung bulan. Antuk nganggen pakan lokal. Yening nganggen pakan jadi bawi inucap sida kaadol yening sampun 5 bulan antuk bat sawetara karo belah kilo. Asa punika taler pedagang daging bawi ring Jalan Kacong Sleman Dharma Sabe Ibu Chandri Mausang ring pengrauh galungan miwah kuningan adolan bawi kauningin nincap inggih punika daging bawi akan nyani 100 tali rupiah a kilo, sam-sam 100 tali a kilo, iga bawi 100 tali rupiah a kilo, miwah balung 50 tali rupiah a kilo. Ritat kala pengrauh galungan miwah kuningan, katanya nih kerama ake sane numbas daging bawi, sam-sam batis miwah tenggak bawi. Untuk di tahun 2025, untuk saat ini ada peningkatan dengan harga dagingnya 100.000, sam-samnya 100.000 juga, iga juga 100, serba 100 di Putra Sedana. Untuk sebelum hari raya, tetap juga harganya 100.000. Untuk hari raya masyarakatnya cari daging, sam-sam, kaki, kepala babi. Saputra Bali TV.